ma obi akwa ba obi for GTV and no hwe mani ma ho se me mood na sesa na che e are ho sem kakra me de ba ye ne aye na comedian ba akwa o agidi pa yie enipa bebre na huna na ne age bia huna no ho se enipa we die o ma ya sere baba spirit wo kura dia enkwantimi ne baba spirit afrimu ya na obi for GHCV ya dey hold the catch your amansan nyina say baba spirit afrim na before baba spirit yi be frimu no obi bu say die ne etimi kun baba spirit sa die ne kun no yenko ne ngote interview bi a oye no SYZ interview bi okoye no o ka die ekun no na utie wi a ye bedi nkoma afa yenko ne ngote lewo no musantana sabaye na ni pa ba wu kwanta anya goro enu no eka o break how call be 1 year na ye hu yes me ma wo ye na ma sabo baba spirit ha dia tina che se ne ya ye tete se nkofo tutumu mu adro media ni me no credit storo aya no kura o ma tutu ya duro jima de oye ya pasa boko anti still so pe o sa jima na akọ so correct no ma sa asisano se de yankunu perko what is here so what check celebrity dia wunyina na what check ni ye pa ayobi ana ta kire yare o utimi yare na wa but we all watch a kutum so we dia nyese if I'm to spread this some spread ni pa kwa dia afaso na baba spirit me they are to me no man wuno ya me na ya payame na no na chesa wo nine ne bubu a ya say body na kasa ntumi nkina na no na ye stroke into call hospital no o man diagnose say be a stroke be a na say diagnose say what a diagnose o man diagnose fi o man fi di o ma ka kire bi so me moja so tikakra ani so baba mi man pedia ne anti moja dia so to atese mi ndidi na mi ya baduru kakra na mi sama pe immune system booster no sa vai kera o timba timi vai kera mi ona mi ati ano vai kera se manum kakra sana mi body no aye correct sa yes o ma yam pa ya ma mi na mi wa to mi awie no asana sa asem na ba so and then mi ka our bright TV sa de ho jana baba spirit TV gima magaya mamudi mo pese mo kumi no mo pa TV no mo wi camera no so mo pa mo fa ya space na mo se masere mo stereo na kasanso no mo pa mo fa wan ya party baba spirit TV gima me ye bio music production no ana pese me de wasim na me ya na mo nja se obi akoso kakra pa na mo pese mo yer bibi na de na kwadro iti wo wana usubawo sata okoropo na wani wa atisa kusu de wani mtampiko na uya si okoropo bia wo anyefe ofunu na wo za sa anyefe what wrong are you dia na how aya sama o baba aya sankido enti se say na mi hu besi akora na besi anye me kondompo mi pa se de ma wimba se na ma ha yenu ya baba spirit asem na etie na are ho bebre na baba spirit asem na o ka no babi wom wo se o yare ma obubui na obubui ya okoye ni nyina ye diagnose ni ehwe ni widie ma yesi bibia ni we ha no wese ade na spiritual na mibusa ho se as a comic actor keke o jogu ama ya sire keke no so ye koto na duro dia ene na Ghana dia ye problem papa ejesa ade bi mibusa se baba spirit se ukunu to twena ade na wo ye wo a wo beku na to atwena untimi nye untimi njimi ti se de ojimi ni bi ensam na wo kan untimi nka bi enti se nipa no udi na bro na clear ni free wa wan kasa edu mire bi a wo be fe no adenti na o man we abro ne ye desa enne eduro no doso akokwa ma afede atiesie yan kasa yan sore de mu nyina ade ewura so de ma instead of say ye be preach salvation na de amaye no edi ama obi ammind is attuned to eduro obi yew obi beku obi yew se enti nyina ya dwene no aye obi beku enti automatically obi beku yen but uku no to twene wi a me obi ka oto me uku me wi a asa unza nyame ngumi bio but na wo na uku me no wadwene wada dwene ho se wusu wo beti se ebi anam de me yare na me wuye wo de ebi anaka atetewo nam
ebia na me de ehu mi funu wo de ebia ne ehu funu e wo se mum ye dwene e kwa kire se ade a wontimi nye no obi ya envy jealousy no ye nyae wonim se Ghana ade a edi Ghana nya the spirit of envy ade a man Ghana edi enya pa envy no so e wa asofufuom e wo politicians mu e wo actors mu e wo movie your friends the producers mu ese baby envy ni wo obi no obi san even in the blogging industry obi no obi ye bibi obi ye na ne de ko na nimpe na kwabrane na or envy no me instead of envying somebody no ben nipa no na kopa nimde na nipa nde ye ya okodu that level no instead so be kwakọ wo no de na ko ne nam nro so no ben nipa no na pe ni key pe ekwan ya afa so otimi koduru ho instead say ye be sabotage nipa na me yi na firi ho na we de ben nipa no na hunu what his secret but on my way kunima me and ade enya nwanwa TV so kunima me yense mame send mame ye we mame ensem hunu kwa na yi no TV so enti be den no man no ayeye kwabrandi ko wura so de ma ye mana akwankyere na eso na ase power pakura ntimi nso amfa mafie enema ye de amma no difiri asori fie di ko fie no ode yire power pakura wontimi nso a kunkuma bo wum cement wom awiesu azuma bro ni nyina ya sesa de ama no ene aye concoctions bebere enti indirectly no ko fie no wa bie bosom wo fie ena wo ye bosom dwuma enti enuro nko na mo ye obi no obi twempena ko sofo otimi ka tense mame ma wakwankyere wo ye aga no obegya we no abam ho nyankopon be na betie sa nkwasasem we nyame be na betie sa nsem hunu we wonko na wonim baabi a wofra onyame firi anti obetimatie empena twen o kakra wa obedi nti obetie empena twen obi obusans adenti na duru one my very piece of no say nyankopon ne nya wonko a odie wo ye nyina ye gya enti saita ma yamani dini nkron meka no kure na akumi to twene a is better say me hye wontro na wakronkron me saita ma say ye ka no kure na Christian Council ene your friend say NC mumi yenu Ghana mo problem mo big agenda to tackle because Christian Council problem wo ene NC TV so niema na eba no eba say ye ma no ye musa say ena ye nkura ketekete na omo ba no o ma bra bot sen ena akura TV betene social media na aka je say hey kwagu hey badafo ya ne boyfriend na onya no ye me fepa o be foforo bi a say akotu no de eye me no fra on de me spec me kwa akwaje ono soso no da betu social media na wo hwesere be wo bisa so wo hwasere o betenkora no de omuma ne too sharp to the sense ade na wo hwasere no o hwe de capture into what wa wo hunu se oni boy wait wa ujaye kwaje obi so boy ade no man no ye ma ye mindset ne ye awudie ye ha celebrities ye wuo baba spirit aka asem bi celebrities ni wuo no accident basaba ewuo tantantan ene kwa me wusu ansa accident Talbu Jaka accident Suzy Williams accident vibrate BBBB accident as celebrities ni wuo no anya accident a ni yesi wo da ho ye hu ya de your friend say Bernard Nyako yes and be hano and no de dem say team no awu sa na baba spirit so de ye oba ye wakọ hospital onim what is wrong with him but eno an say moja so ate we say ye ni ba ye so baba spirit okọ Queen Elizabeth were free when you are 96 years. Oh, peaceful death. Yemusa se Ghana. Enipa dodo say netimi peaceful death. Your mind no enti mu peaceful death. Boni ayi trimu ma. Mesere mo politicians. Mo mfa Queen Elizabeth budget mbeka mo de ho. Mo nsa meka se ofiri mu nti no man no ma den yesere mo. Mo mfa no me excuse man. Yesere mo pa. They say more per excuse na mde agina so. On my way is now an excuse country.
obia ba no abetena so no the excuse no de aye ene o shine kura na ayem hyehyew o ya de na o shine kura na ayem hyehyew enti Ghana yem pese obi be public figure amansan nyina be hunu ana ye sori ase obi ekuro atikire ye were legends bi obi kuro ma ono nko anti wa makuro na nyini ye he Brazil world Pele ye he we ni atitu ye bo mu dia na ye recognize but ye musa Ghana legends no mo we o mawu Ghana legends nyina mawu ye busa enipa odi animonyam bre Ghana Kofi Annan oko Atames alright oko Amisata oko Flight Lieutenant Jerry John Rawlings oko yebusa enkofo mu di Ghana yanim ebeko into high rank ni nyina no mu nyina ko nde say Ghana say amompire ye nie ni munyam biu aden ya so fufuyi monko na nyame yi miracles kirem nyame yi a kirem se MPP be wini NDC be wini nyame nyi kirem akua donko ho de da because munim say akua donko oni bi ode be mamo mumma nyame nyi bibi mfa akua donko ho na mo meka me hwe e ho na ebe hunu se nyame yi bibi da bia kufuado da bia mahama because mo hunu se ho na nkwan firi mo de mo mfa nyame no munidi no ho saa monton nyame ne saa for save for God mon sell nyame na monfa ne nyansa abode na monye nko aden ye celebrate si nyina wu ko ye celebrate si nyina wu ko aden o man Ghana mama mfa mawre won end the program no the name still remain above for back. God bless you and never me pen me here free just subscribe share and like me say audition chinchirinchi no meka kan cho audition chinchirinchi no bla better forms ne ho na abehunu say yetimi di nipa miensa pe yesini yetimi di nipa ba ko pe yesini yetimi di nipa num yesini ho na director poke ebe mu hunu say enye nipa dodo na ye yesini nti bra ne hu the talent in you. God bless you and stay blessed. Friend number na on the screen no said ye be ya emfa ko. God bless you. Bye bye.